anay ko. Unay ka matan. Kalaat matalin ni Paknak. Anya man ang tibasol ko, aya. Ano apa, di ka maumamang patpadakas kanyak, manang Susana? Na, anya amang padpadakas man ang asasawam dita. Uray bakla ka makuna. Sa anak, akas iti pampanunutan nyo, kadag iti padam amarites. Agraman ti gayem ko a foreigner, iraman nyo. Ada ti relasyon nyo iti foreigner akadwam idi na minsan. Saan ka, day? Ay na, mamin ano nga ibaga kada kayo agayem ko dayjay. Saan kaya makauawat? Anay ko. Anya, kurang pay. Ay, makaumati kinachismo sa'yo Saan nagdapot agul uli magkakit ulit-ulitan nyo? Ay, nawaw. Di ko nam nga takot sa anak a bumalas. Daytoy mat ati parakin ka. Ay, anay ko Ay nawaw. Anya ter aramidem dita si tigtitawa, Yolanda, bakay? Di mo ka din ang ngagap apada Susana kung bakla itay, lakay. Manamatilutok, ije kusina. Apay, anya nagapanda aya. Kumasidip ka. Tay pabuyak ti video dakin ka, lakay. Uy ka. Apay, imbidyong pay. Kuwan. Ha, i-edit ko inton madamdama. Taramid man a reels. Pagkwartaan ko naman. Anya? Wen, sigurado nga ado, ti agbuyan o kwa lakay. Ay, di ka aramid. Ay, pagkwartaan da ito'y lakay. Amumot nga uso ti Facebook Reels ita. Ay, no, ag-viral to'y ipus ko. O, di dakil to, ti makwartak. Una yan. Pagkwartam, ti karubam. Sana bale, tay bingayak to idano, kaskasanaw lakay. Ammo ko, no ape anala daw ka nga imaidikalman, Mari Susana. Kasano ana amwa, Mari Vilma? Nakitak iti Facebook. Ay, nawaw. Awan matiamok nga in-post ko, kumare. No kasta, di mo pa'y gayam nakita ti in-post ni Yolanda Arils na, Mare? Ay, saan pa? Anya dayjay aya? Anya kumapay ngay, ti video yu akan ni bakla. Anya? Video may ka ni bakla? Wen, isumat lagayam anala daw ka idikalman. Nagsinungbat kayo gayam ka ni bakla. Kitaag man ti video nga ipagbagam, Mare. Mabit lang tabirukak. Nagado ti comment kan ado ti nang-share iti video yo, Mare. Naglukon day tayo, Yolanda. Idi pa'y rabi nga inpus na. Kakit-kitak lang itay. Ay, nanukas ta nga rod. In video na kami gayam. Sapay pinagbalin na reels. Anya nga'y kat pagkwartaan na matpiman. No apay ngamin anagapa kayo kani bakla. Ay, jak magustuhan ti kasta nga inaramid na. Palimad nga in video na kami. Sa ita, impose namanan. Mangibabain day tatao. Kita am akat dakkal matpiman ang ti views na, Mare. Amang ano dakkal matan ti sweldo na iti Facebook. Ay, nawaw. Sigurado ak anabuya dagiti kalugaran tayo day ta reels na. Mapan kakit di iti ayanda, Mare. Kasaritam no kayat na i-delete. Ay, talaga ang mapanak, Mare. Saan anasaya at tikas tangar aramiden na. Si kamagaya, Mari Susana. Anya ti gagaram. Imaya, takayat ko nga i-delete mo ti video mi ni bakla nga in reels mo. Apay kuma, kaadon ti views na dayjay. Asino tinang ibagaken ka, ada kami ti reels mo, ah? Wen taamok nga ado ti agbuyan ukwa. Pagkwartaan tayo kidi I-delete mo dayjay a video, Yolanda. Ay sana mabalen. Dakkel ti views kan share na dayjay. Sayang mo't ate ibayad ti Facebook kanya. Rupat kwarta ka nga men, iso akasta. I-delete mo, no? Ay. Di kay madanagan. Tano adda ti masweldok iti dayjay a reels. O di ibingayan kayon to kan ni bakla. Anya? Unay kan bakay? Talaga ka di amasapol nga ipus mo ti video na bakla ken Mari Susana, ay dinagapad ha? Apay, di mo ka di makita.
dakkel ti views na iti dayjay a video lakay. Ah. Sa maysa, naorasan nakmat na nangidit iti dayjay. Sayang mat ano, i-delete ko latan. Inton sumaruno nga reels ka. Day tarupam ti reels mo. Ha? Anya ko mga ruti maaramidam, no isumot ti kayat ko nga i-post. Sana bali ha? Tano, pagswildwen dak tumot ti Facebook, ay ka, kwarta ti kasukat na dayta video lakay. Wen nga madaksan mo ti pada matao. Ado ti makabuhi-buhi ti dayja video. No makita dagiti gagayam ni Mari Susana, di nakababay di man. Relax ka lang ka di ngamin. San ba nga ita? Road to 1 million views ko naman. Jak amukan ka. Munto yun ta cellphone pa siyak ti mangidelete. Ha? Diyak ipalubusan niya? Itian niya kumaaga po? Ha? Nakitam ka ditin post ni Manang Yolanda, Manang Susana. Wen nga rod bakla. In video na tayo din na minsan anagapata. Ay, basol mo ngamin. Wen, ada saan ta nagkinawatan iti dayjay nga aldaw. Ngam saan mo ta nasayat nga i-video na ta? Sana i-reels. Ay, nuapay ngamin akong conformity sa istoryaan. Wenan, basol kon. Pasensyakan. Pag tinulungan ta kit ti asulbaran ti parikot ta. Nasan agapoy ti datang iwant mo. Awan ko madadya a video. Sorry nga minan Pakawanan na kon. Anya nga ro ti araminin ta. Tapno i-delete ni Manang Yolanda ti video. Mapantamanan makisarita iti ayanda Saan ang mabalin nga gwaras day dya video? Kasano na agbayran? Di da tao ti may babaen. Naimbag kumaan umayat a video. Saan mat nga ron? At dadabaklakan Susana iti paraangan, bakit? Kaya nakakano ka sarita. May papan ka no itian niya. Anya pa'y kuma. May papan iti video ngayon, reels mo Umay da siguro manon ipadelete. Apay nga may, di mo i-delete. Ay, masaya nga anak nga ron. Dakkel ti views dayjay a video. I-delete ko kit din. Ay, sana mabalin na. Agbirbiro ka iti apa iti kastangar aramidam Sana bali. Taadan to nga rod bingay da. Iti masweldok iti dayjay a video. Nagadon ti makabuy-buya. Nakababay no agwaras diti lugar tayo. Maibabay njay doa. No imay kayo, tapno ipadelete yu ti video yo. Ay, pasensya kayo ha. Ngam saan ko nga i-delete dayjay a video. Ay na wow. Ket, apay ko di mo i-delete. Saan nasayata basta mangipupost kalatan mare? Di kay madanagan ko nakmat. Addan to bingay yo, numaala kong ti ibayad ti Facebook kanya. Ay, sana kwarta ti kayat mi. No saan, anya nga rod? Ti kayat mi, kat i-delete mo ti video mi. Sayang nga rod ti views na kung naklangarudan. Di yu ka di makita, road to 1 million views dayjay a video, Road to 1 million views asasawamot. No siyak ti sika. Di ka nagpatangkan Yolanda. No, anong tiba kayo? Ala, mabalin yun, ti pumanaw. Na, tagpatangkan ka pa ilang mo Di kay manaktak, tabisi up! Kasano ngayon day tama ng Susana? Di mo't kaya't ni Manang Yolanda nga i-delete ti video Ay, huwag nga rod. Agpatangkan man ako na ako. Kasano nung mabuyan? Nagiti kabagyak day siya video Kanuray siya ka. Adamat ka ang dagiti gagayim kung agsalsaludsod. No anya tinagapan tayo ti dayjay nga aldaw. Si mi broadcaster magayam day siya Manang Yolanda? Tunggal adda makita na. I-reels na. Iso siguro matiragsak na nga ore amo na apakay babainan tayo. Basta pagkwartaan na okay lang. Day tanga ron. Imbis at tumulong amang solbar. Saan ta kinarkaro na kiidin? Ay, nayunan na mo ti parikot ta. Kasaritak tuman ni Mare Vilma. Agpatulong akin kwa na. No anya ti kasayatan nga aramidon ta. Nakasarita yu ka din, day ta Yolanda, Mari Susana. Hawan Mare.
Ngam di namat kayat nga i-delete ti video nga in reels na. Ay nawaw, apay ka no? Sayang ka nung amin. Aglalo kat ano ti views na. Ay nawaw, no kasta, napatpataggayam ti views ken kwa na, ngam no da kayo akalugaran na. Ay, wala. Tapagkwartaan na kanumat tunday chay mare. Adaya makasta, uray maibabain kayo, basta ada makwarta na, kasta ka day. Nagrigat to pa'y ti makisarita ken kwa na. Agpatanggan si ka. Pagkwartaan na pa yun, ti saan nyo pagkikinaawatan. Ay, padpadasan na amari. No saan na pa'y lang nga i-delete day jay a video, amangan no anya ti maaramid ko. Urayak samot ten inton rabi di tadalan tapara manakon mare. Anya, ay, tiltila kamot, Mari. Tila pampanunuta, Mari Susana. Apay nga king ka itagat, di mo indilit da dya Reels, Yolanda. Aya po, dagulit ka mo't si kay mo. Adu nga rod ti views na. Sayang mo't no idilit ko. Kwartan to day jay, kunak lang nga ruday. Ay nawaw, nakababain nga rod. Ano ko matipagbainam? Uray puputam. Dakkel to ti sweldok iti Facebook, no adu ti agbuyay jay. Palpalagipan ka. Saan nga amin na makitkitam katrumbang nga Reels mo? Kas kumaiti apa da Mari Susana ken bakla. Na, imbagak mo't kadakwada. Ibingayak to ida, tapno adamot amaramananda. Oh, jak amukan ka. Jak amunon niya ti rumbang nga ramidakan ka. Ay na, nanayo naman ng views ti video. Tama ng Susana. Ay, wan nga ron. Nakita kita. Aging gagayam ita kat saan na pa'y nga indilit. Talagang agpatangkan day tatawa. Kung nga ron, urayin na siguro. Ang mabuya ti intero a Pilipinas ti video. Ay, isupay The more views, the more kwarta. Rupat kwarta talaga day jay Ayolanda. Masurong na kon. Agpatulong tansan ka ni Kapitan. Saanan? Sigurado nga agpatangkan day jay. Adda na panunot kong aramidan ta. Ati day ta? Umasidag ka, tayara sa askukan ka. Naumaakmatan nga agpakpakaasi iti day jay Ayolanda. Oh, sigurado ka kadi, anatibkar day ta asako bakla. Ay, ako nga, madanaganag. Ay, Kanya ko matipagdanagam. kasano naman talimo daw ni Manang Yolanda iti aramidan ta. Saan ta kabilan? Iguyod talaang iti medyo adayo. Tapno awan ti makangag iti pagsasaritaan tayo. Ipadilit talaang mati video ta. No saan amaala iti nasayat a saritaan? Kastuyan ti aramidan ta. Makunkonsensya ak. Saan nabalit ta saan ta matadangran? Naparparta ka madilit ti video no kastoy ti aramidan ta. Jesus, agtalakan. Ninsamot ten Mari Yolanda day ta lumabas sa naka-flashlight. Sige, sige timaka mo. Si kakit di mat, tulungan na ka. Amumat adak kala tao ni Mari Yolanda. Kabailak nga rod atenglan, asisaklaan. Hala, agpwisto kakit din. Amangan no makadlaw pa'y tiloko. Sino kayo? Anya ti masapulukan niya. Pangasiyo. Di na ko madangdangran. Kasimot nila kay kuno kwa. Na yan, abotang mo, Yolanda. Susana? Wan, da kami daytoy. Ireklamo kayo kan kapitan. Sana nasayati kastoy ngay naramid yung kanya. Saan gamot ngamin amaala itinasayat asaritaan, Mare? Masapul siguro ti kastoyan niya. Ala, irwar mo ti cellphone mo. Hindi mo kaya't ti masaktan. Di ka madalagan. Simple laang ti kaya't mi ka ni bakla. Irwar mo ti cellphone mo. Tano saan, igalot ka iti puon ti baliti. Sapay rabiin, Mare. Saan? Delete kon ti video. Pangasiyo. Di na kumamat ay galot iti puon ti balite.
Sa di no tinagapwan ba kahit? Di ko nam kanya kat mapangkalagumata ngam na orasan ka mait. Masurunak ka dagiti tao. Asino? Da Susana kundi di abakla. Inuray dakit din di dalan katrabiin. Kasta unay ti butong ko lakay. Kung naglakit din no kidnapper dagi jay. Ay, uray la. Uray akla na kay isbuhay ti butong ko. Anya? Katawaan na pa'y lamay. Ay, maapay ngamin nga impos mo dahil dyan video Oh, makitam dahil ta. Inuray da ka iti dalan. Ala, intom na minsan. Think before you click. Lakay. Saan nga amin a video kat masapol nga i-reels mo. Naimbag ko maano video amis mo ti in-reels mo. Saan mat nga rod ta video ti kaaruba. Ay, apo. Napan mo ko inwaragawag piman ay. Ay, may babainda na. Ay, nawaw! Saan nga amin makitam kat masapol nga i-post mo iti Facebook? Nang runa no amom, mabalin apakaibabainan ti kaarubam. Tay kunada nga rudan, think before you click. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ngayon tanatumpungan ka dito paradaan manang Cecil. Ipalagi ko kumatibay ti utang mo kanyak. Inaw. Mabalin ka day asaan adito'y paradaan ti pagsingiram tanay. Ado ti tawa makangag. Tiyak matpiksan ti agsaon. Sa may isa, manmanulaan ti tao dito ay. Wana, angam nakababay hindi kasta. Makauray ka mo ta? Na! Makatawon ti utang mo kanyak. Makatawon mo tan nga gururay ah. I-text kanto no addan kwarta kunakmat. I-text nga. Tukak. Awan na tambukon tita. No saan kay apalagipan? Awan bibiyang yon. Ay na, no adda ako tinyawat ko kumakinkan. Angam awang nga road. Ay apo, hindi kay makaaw-awat mo tay. Dahil tati paglayangan nyo. Apay, da kailangan ti agkasapulat iti kwarta? Naan-ano ka, kasinsin Cecil? Ay apo, masurunak iti dadya abakla kasinsin. Apay, anya tinaramid ni Baklaya. Agasam ngay, agsingirkit din iti paradaan. Anya? Wen! Ay, mangibabay na talaga. Uray kumaamot naman manuti tao iti dayjay nga oras. Sana nasayaat nga utang ti mapanday bagbaga ijay. Saan mo ta makauray, Lukasta? Isu ha, manulang mo ti utang ko kinkwana. Tse, Bayam, bumalis tanto kwa na. Saan lang nga itatial daw? Sikapay lang, ti babay na ija paradaan. Ay, saan ang mabalinti kasta kasinsin? Lumaban tayo, ano kasapulan? Anya ti kunam itayan, waway. Nasalaw mo ni Cecil iti paradaan itay? Wen, ay na, isupay ka ti aging tuturudan si ka. Kaano kanungay nga agbayad iti utang na? Daan mo. Agdo tawanan ti utang nangam. Ay, makapa-stress ti kakasya klase ti tao. Nalaing nga umutang, ngam di na amo ti agbayad. Ita, isupay ti naturad. Sikapay ti agadjas para kinkwana. Nangalalaan namot nga iti kasta kapuskol apa nagruprupa na. Ti ko na kanya idibimulod. Isubli na adagos. Aging gaita? Awan! Nujak palagipan. Kaslaawan, tinapasaba. Ay na, inton sumaruno, di mon papautangan. Usto nga minan, di kan agpapautang. Sabali dagiti nakautang ita, isudan tinaturad. Mabitla ang bakla. Oy, apay manang Laura? Pinabain nam kano, mati kasinsin ko'y di na minsan ngal daw. Ijay pa'y mat kano paradaan. Ay,
Ay nawaw, saan ko pinabainan ti kasinsin mo? Pinalagipak. Kailibak mo pailaan. Ako rin ka man. Payakas lapit tado ka launay, met. Kat saan ba't asi ka tinakautang kanyak? Wen takasinsin ko ti pinabainam. Diyak maguston ti kasjay ngay naramid mo. Anya? Kanunungam kayam ti dakas nga aramid ti kabagyan yo, Aklunom nga minan, asika ti kamalay. Dahil takot ti diyak kayat kada kayong agpapautang. Kunamlano asino kayong agsingsingir. Kabagyan nyo ti pinautangak. Ita, siyak pa ti dakas. Ay nawaw. Na, minsan mo ba latay kinasaritam itay kasinsen? Wen, iso talaga. Kay, anyang itimbagam kin kwa na kasinsen. Binagbagaak tapno saan nga agruam. Ay na, gyaman na klaunay kasinsin Laura. Ay, awan anyaman na kasinsin. Tsak ba't ipalubos akasta ti aramidon dagiti tattao kan ka kasinsin ko Ay na, noawan ka siguro. Ay awanon timang tulong kanya kasinsen. No adda man ang dakas nga aramidon day dya abakla. Ibagam kanya kasinsin. Tasyak mismo ti mapaniti ayanda. Talaga adyak maguston ti kasta nga aramidon dagan ka. Nay, Mari Olivia, sa dino ti papanam, Maray. Mapanak man di ta barangay hall. Ada mapan ko alaan ni Jay. Si Kangay, Ay, agpaili akmot laeng. Mapanak agpalingke. ada magayam kwartam. Apay adi mo bayadan ti utang mo ka ni bakla. Ah? Agbayad ka kumamot piman. Tanay, kasapulan nan ti kwarta. Nang runa kat, adarik-rik naan ni nanang na. Ay, awampay nga ruti extra manik, Maray. Ay nawaw, kayat mo man win no saan. Priority mo kumaabayadan ti inutang mo. Ta inusar mo matpiman ti kwarta. Na, anyang nga rin niya di maramidak, no talaga ngawan. Agpakalaing ka mo, manan si ka, Olivia. Ay saan mat, ibagbagak laeng. Natawananan ti utang mo. Ngam nay, kasla relax ka matlapta. Kasta ti imbaga day dya nga Olivia kan ka kasinsin. Ay, nawan nga rin kasinseng. Ay, nakababayin ka na giti nakangag. Ay nawaw, nangalaan na ti puskul ti rupa na amang ibagakan kay ti kasjay. Kunamlan asino mat day tatao. Mas daawak Ti na siguro, jak mo ti may papanitilon na. Anya, no kasta. Adagayam loan day dyan nga Olivia kasinseng. Katwan mat, pada tayo matlaan nga umut-utang. Ngam no makapagsaw kunamlan no asino nga wan utang na. Na, malagayam. Nagadupay lang mo't nga ibagbaga na kanyak itay kasinsin. Kunak ano nabayada mong tilon mo, Olivia. Ay saan pa'y Mari Laura? Malagayam. Ngam no makapagsaw ka iti kasinsin ko kunamlan no asino ka akalalaingan. Ne, apay, nagpulong manan ni kasinsin mo asisilkin ka, Mare. Di nakawawagan iti mare, tas antangag kumare. Ammom Laura, ti utang, rumbang abayadan. Awan mo't ti dakas ngayon bagak iti kasinsin mo. Friendly advice lang mo't dayjay. Isu na lang, ka one-sided manan ti istoryanakin ka. Agpakalaing ka man ako nakon, kat agpapada tayo mat anautangan. Wen, adamat ti utang ko, ngam amok ti agbayad. Kan saan ang matawanan? Dayta tinagdumaan may ti kasinsin mo. Konsentidor kamot ngamen. Imbis abagbagaam, syakpay ti mapan mo apapaan. Talagaan natangsit day nga Olivia. Apay kasinseng, nakasaritam ka din? Wen, napanmat nagbayad iti loan na. Ay, anya ti kunana ngay. Siyempre, agpakalaing manan akasinsin. Ha? Ang padadakan bakla gayom na. Ay pudno launay. Awan tinagdumaan da iti ugali. Kunamdan na sino dang agsasao? Ang saan tayo mat apaabak akasinsin?
Itian niya kumaaga po nga agbuteng tayong ay kadakwada. Nakita akinasarita na kanila Laura itay manang Olivia. Wen nga rod, nagpulong manan ngamin ni Cecil kinkwana. Anya? Adda ngamin na ibagak ka ni Cecil, iti namin san anaggidan kami ang nagpasintro. Ay, sumilagayam Hish! Konsentidora talaga dahil diya akasinsin na. Jakman ammo kadagita nga agkakabagyan bakla. Talaga siguro apulida ti kasta. Isuda ti nakautang. Isuda pa iti agin tuturad. Ay, mas daawak George. Kanunungan na mutan ti dakas nga aramid ni kasinsin na. Wana, tamay samot da dya akong sintidor. Imbis abagbagaan na ti kasinsin na. Jakman amo? Ay, agbabawi ak pa yan nagpautang. Na, lumahabasakla ang bakla. Apay ala sakit ti panangkitam kanyak, When tatalaga sa anak buta na maragsakan iti aramid yung agkasinsin. Di mo ibaga at utang ni kasinsin Cecil ti makagapo. Isulit! Agdotawanan inton bigat. Aging gaita, di pa'y nagbayad. Kat makauray ka ngamin, Hay! Nabanugak nga gururay. Pangaasin man, tadi mo konsensyen, ti kalukwan, ti kasinsin mo. Anya ti panagkunam kanyak, konsentidor? Apay, sana pudno? Ay na, talaga ang makapasuron ti kastang ugalin yaw. Nagpautang kayo pa'y lang no kastamat lang. Ay na, no syakti si ka man ng Laura, Di kan makibibiyang. Bagbagam kiti ti kasinsin mo, tapno agbayaden. Puno ka diya pinagsasawam dawawi kung Olivia kalugaran tayaw, Laura. Wen tatang, tsak nalapdan ti bagig. Ay nawaw. Itian niya agapaw. Tsak kaya ti aramidon da ka ni kasinsin Cecil tatang. Pagtultulungan da din. Ay, saan ka mawawatan? Manulaang matiutang ni kasinsin Cecil. Ngam no makapagsauda, kasladakkel mo launa yan. Ay, kabagbagam ninsan mo at agbayan nga minon. Awang kanungarod ti kwarta na tatang. Magdiskitar Apay nga minaya kung konsinsim ti aramid ti kasinsin mo anak aw. Sa anak akon sintidor tatang. Diyak lang kayat nga ibabain da ti kasinsin ko. Ay, iti kastangar aramida ad-adda adumakil ti ulo ni kasinsin mo. Ang mga no, panunutin na ahosto lang dar aramidin na. Agkapi kayo pa'y tatarolando Ay, agyaman awaway. Anya ay ti gagara yo Ay, imayak ta, kaya't kung agkin daw iti pamakawan, iti naaramid ti anak kaw, kan kaanak ka na kayaw iti gayem maway. Ay, saan ada kayo ti rumbang agkidaw iti pamakawan tata? Ngamin, saan ada kayo ti nakabasol? Oo na, siya mangamin tagbayin iti aramid da. Binagbagak ti anak kaw, adi na kun konsinsin ti kasinsin na. Ngam kaslawa mo deng-denggen na. Baybayan yung tata. Adan to siguro matapag nakmanda. Ay, sapay la kumaa. Da ure kabagyan no, dakas ti aramid na. Mabagbagaan, saan ka na konsinsyan? Ay na, naimbag kayo pa'y tata. Naimbag, takas na ti kapanulutan nyo. Ay, umayak man agsingir manang Cecil. Kasapula kong ti kwarta. Uraya mamalpas to'y aramida, tagsarita ta nalapat. Ay, awan ti pagsaritaan tan. Itad mo din ti bayad mo. Naa, Da kayo lang aro doon tinakautang. Da kayo pa'y taging tuturad. Una yan, di kastang ugali yun. Sana siya katibut-but nga niyo. Well, naglawag ada kayo ti kamali. Naturod pa kayo. ay apo, nadati kwartak binayadan ka kuman Os! Siyak pa'y kid din na nagpautang tagpalawag no apay akasapulak ti kwarta. Ganun? Amumad nga dari krik na ni nanang ko. Kasapulak ti kwarta. Anya man ti mapaspasamak ditoy. Binulan samat tan nga umay ka agsingir si kabakla.
Di mo na ka di makita, abisi ti kasinsin ko. Kasano, ajak singiran ti kasinsin mo, saan mo tan makalagip? Aglisi ka, tada kami kagsarita. Ne, di ka man konsintidor, tatalaga maibusan ti pasinsyakan ka, manang Laura. Apay, anya ti karkarit mo aya. Abay nga, sinipat mo ni Laura! Baklang! Ay, ano tangiwat mo, anak ka? Da maawatan ti bagbagamon. Ha? Diyos kayo, tanasakit ang iwat ko. Linipak-nipak la. Ay, nawaw. Anya nga min ayat ti inaramid mo. Naranak nga rong di yung balay na kasinsin si Sel. Ay na, sapay saan aklir ti panagsaom. Ay, dahi nga main. Kung sintidor ka iti kasinsin mo, imbis abagbagaam ko man ni Sisel. Ni tatang man, kaslasan na konsen kanya. Ah, Kaslasan kaya konsen kanya ako na. concern. Ay, inton maminsan nga main, di kan makibibiyang. No asino ti kamalay, isu ti mabagbagaan. Is that clear? Kasinsin Laura, kumusta nga iting liwat mo sinipat ni bakla? Kasi niya po, iniinot nga gimimbag. Ay, nasaya mo nga rod ano kasta kasinsin. Ay, anya nga minunti gagaram kasinsin. Imaya nga ta, ada na patig nga ibagakan ka. Anya dayta. Bayada mo ti utang mo ka ni bakla. Tapno malpasan ka sinsin. Anya? Panagkunak ka, husto ni tata. Saan arumba nga, konsintin ka. Kasinsin, aglalupay ka, sikat ti kamalay. Kuha kasinsin. Karigatam ti agdiskitaran kasinsin. Kasta talaga, anya nga'y piman. Kat utang mo mat. Marud alabanda gito'y kurtina, lakay. Ay, kay batim lata dita na bakit? Agawam ti aggulgul, tanay anyat urasan. Nagadumag nga main. Agawaam, tama nga no agtudo intun malam. Saan to ang mamaganda kita? Kung naktumag nga main, nga usaran tayo ti washing machine. Ay, saan ang mabalin? Tapay may. Saan ka diya gimatang tayo iti washing machine? Tapno di tayo marigatan nga aglaba. Basta di mo bibiyangan day dya washing machine. Nalawag ka day, Gabriel. Unay kamutin ba Hindi kay? kan sumanao dita. Agawaam kit diti aglaba. Gilgilim anasayat dagiti kawis tayo. Nalawag ka day. Sika magayam ti aglablaba, Gabriel. Ada nga min napatag-alakad ni bakit? Ay, agulay ka man. Washing machine tinaikartaon nga da iti salasan, aya. Ha? Uwan tatang. Ha? Apay ngay adiyo usaran. Nabayagan tayo, Hindi mo kaya nga rod ni bakit nga usaran. Na, apay ka naw. Ay, diyan mo tatang. Ibayad tinatangyaw tinaigatang iti dayjay. Apay nga adiyo usaran. Narigat mo't no ipilit ko nga usaran. Sigurado nga agapa kami kan ni bakit ko, tatang. Aha, di magatang kapay nga rod iti washing machine o di yung mo ilaw sarain. Diyan mo ko ni bakit. Pang display siguro. Adamo washing machine iti salas, may ta anak kao. Damat nga men tatang. Apay nga ita diyo irwarta usaran nyo apaglaba. Anusan na pailang ti aggulgul, tatang. Anya! Ay, pang discipline sa mo ta washing machine. Ay, di yung pakibiyangan day ta. Tama nga no madadaan no irwar ko, tatang. Ay, naikan. Adamo washing machine na ginatang yaw. Ang apay nga aparigaton mo nila kay mong agilgal. Di bali tawan mo't dadu mga aramidan na tatang. Nasaysaya at paikit di at tapno makatipid tayo. Ha? Ay, nawaw. Nadadaal samot ti washing machine aginatang yaw, Mari Mayta.
Ay, saan pa'y mare? Kinapudno na. Saan pa yan nabunyagan, mare? Anya? Apay mata na sa ludsud mo, mare. No saan gayam ang nadadaal ti washing machine nyo? Apay nga rod ang nalabsak ni Pari Gabriel ang mangigal-galgal iti murong nyo iti kalman, maray. Tapno makatipid kami, ah. No kasta. Pang-display lagayam, dagiti appliances agat gatangan nyo, mare mayta. Ay, saan mat, mare? Kaslakas jayan, ah. Diyak kayat nga irwar, aglalo pa'y kat kabarbaraw. Amangan kit din umadadaal. Wanangam kaasimat nila kay mo ang mangigal-galgal kadagiti murong nyo. Ay, kat anusan na, ah. Nangasawa pa'y laang nga raw, no ultimo aggalgal iti murang may kat di na maaramid. Sa dino ti ayan ni Gabriel, tatang. Kaya napan nagpastor Naibos maggaya man ti kayo, tatang. Awanan ti pagsungrog. Nada makagagatang yung nga electric stove. Anya? Ay, saan ang mabalin ang mausar dayjay, tatang? Di mo ibaga pang display manay. Abangan no madadaal no irwar ko. Ay, unay ka na nakaw. Ay, basta. Di yu kutkut yun dayjay nga istog, tatang. Ibaon kunto ni Gabriel ang mapanmangayo. Awanan ti pagsungrod tayo. Awan man lati kuna na ang mapanmangayo. Kinubisi mo ti man jay kao. Aha, nagadulakat nga arti dayjay at taon, tatang. Nasaysayat matlaang no kayo ti usaran tayo. At least, makatipid tayo pa'y. Ay, no kasta mo ila ka panunutam. Apay lagi matang kayo nga iti electric stove. Apay lang nga masapol ang mga ayo bakit? Adamot ginatang tanga electric stove. Isun ati mausar. Ay, saan pa yung mabalin ang mausar dayjay lakay? Dumaan tukid di adagos, no kwa? Anya? Ay, nawaw. Ada ka di reklamaw? Di ka mauawatan. Iduldulin mo dagiti appliances agat gatangan ta. Di kan agreklamaw si ka Gabriel. Baybay ampay lang ang may display ti kusina, ah. Diyak ang bukong ka. Ay na, bumangon ka kididitan, tamapan ka mga ayo kunak. Awan ti mausar a pagluto. Nakarkaro ang madadaal no iduldulin mo. Uno idis-display laang. Awan ang ti ado asao. Aramidem latan ti bagbaga. Si kamot gayam ti lumabas iti paraangan me, Pari Gabriel. Nagadumot tanta kayo a binagkat mo. Ay, huwag maray. Nas ka ng mga ayo haktan eh. Awan pagsungrod may. At damot ginatang ni Mari may tanga electric stove, pare. Adaangam di na mat kaya tapausar. Anya? At dala iti kusina ah. Di mo mausar. Anusan mi kano ti agaramat iti kayaw. Ay na, anya nga rod ti serbi na agim matang iti appliances. No iduldulin na laang matgayam. Ay, jak man na mo iti asawak mare. Koleksyon na siguro ah. Ay, awan ang. No iduldulin na akanayon, amangan no madadaal to. Unay kamatan Gabriel. Nakabaybayag kamat nga agluto. Anya turasan. Mabisinak pa yan. Gagangay na, bakit? Nabasa nga rod ti kayo a pinagsungrod ko. Pinilim ko mga minti na magaan, ah. Na, kasano ko ma? No matutudo ita. No kung naktumot nga usaran tayon ti stove a ginatang mo, di mo magkayat. Wan, ah, tama nga no madadahil pa ikiti. Sapay nakangingin na dayjay. No kasta rod, anusam ti aguray. Ay, talaga mabayag ang maluto ti sidaen no kastoy laang akayo ti mausar. Ay, nagado apamuspusan lakay. Ay, nawaw. Agpudno ka man, bakit? Kaya-kaya't mun samot ang makit-kita na ngagrig-rigat. No nga, ti electric stove ti paglutuan tayo. Nalpas ko man ah. Ay, niya kalakit din, aya. Saan nga umanay day ta apakabanugam lakay? Si kakit di man. Mutuin ti lutlutom asidain Gabriel. Saan pa naluto, tatang? Mutoy kidin tabunyagan tayo ti electric stove a ginatang yaw.
Ha? Ay, amangan no agungot ni Mayta. Saan mga na pang display dagitaw eh? Amangan no agungot ni Mayta. No maamuan na nga erwaryo ti electric stove nga iduldulin na. Ay, awanan ti ado asaw. Dito'y electric stove latan ti paglutuan, ta na BB-8. Kaintap no saan kan nga kauguging. Kita man talangam, kauguging kanday. Mabuti nga nga ron, tatang. Ambuyo nga ti style ti anak nyo no makaungit. Ay, sakti makisarita iti anak ka. Sana pang display tagita nga appliances. Alala. Muto yan. Dito itan nga ilutaw. Ay nawaw, umay ka pa'y man dito'y Gabriel? Apay bakit? Sila na pudot ti ulong. Asay no tinangibagakan ka nga irwar mo daytoy nga stove, ah? Ah? Saan ka di nga imbilin ko kan ka nga anusam ti agluto iti kayo? Ni tatang tinangirwar. Mabisbisin nga min itayan ta nabayag ang maluto ti masida. Ay no, makitam daytan eh. Kaman-mantika pa yan. Kano pinunasak mo Idulin ko dayto yan. Ah? Di yumanan ko na nga irwaryo, ah? Ado mati kayo. Isulaang ti paglutuan tayo. Nay, apay nga iduldulin mo dahi ta estaw pag inatang yaw anak ka. Ay nawaw, wen tado mati kayo. Supay laang ti usaran tayo, tatang. Pang display la dahi ka. Ay. Di kay lata ko man gimagatang no di yung mausareng. Mausar to, ngamsaan pa'y nga ita, tatang. Kaanaw? Apay ayan agadwa sa ludsod yo. Ay, nakakaasin nila kay mga aglablabakin aglutlutaw. Nalakalaang matdagita, tatang. Padasam, tatno ang ma'am. Saan nagaputagul uli magtiasawam kakasta ka? Talaga kit di anak arti day ja Gabriel, tatang. Di yung gaya mo usaran. Gimatang kay pailaan. Ha? Isupay pasalsali dita. Nangag ko abugbog kawam nila kay mo idikalman, Mare Mayta. Kasanumat nga min, Mare. Inruar na kit din, ti iduldulin ko nga electric stove. Ay nawaw, anya ko matidakas na ngay, Mare. Adupay mo ti kayo, Mare. Mabalin nga isupay lang ti paglutuan nila kay ko. Ngam saan mat? Tati sadot na, ti pakpakat na. Narigat mat nga min piman, ti agaramat iti kayo ita apanawan, Mare. Aglalo pa'y kat matutudo. Anya narigat mo't asasawom si ka, Mare Norma. Ay na, maurasan amaluto ti mailuto, no kayo ti mausar, Mare. Mabalin mo't kami napilyin na tayo na magaan, Mare. No usarin nyo kumatiginatang yung appliances. Dakkel ko man akatulungan day ta, Mare. Saan mo't apang display ti appliances, Mare? Si kapay man ti aglaba, Gabriel. Anya? Nabanugak nga men, diyak ka ba ulan ti aggulgul. Man ano ayan usaran tayo di washing machine aginatang ta, bakit? Awan mati ibagamat no di washing machine. Washing machine kala kanayo na. Manun abulan tinapalaba sipot ginatang ta. Hindi pa'y naus-usar aging gaita. Dagulit ka mat, Gabriel. Awan madadaal to day ta adagos no kastalaang. Ay, mabambanuga mga glablaban. Nang runa pa'y no agtrabaho ak iji garden. Ay na, nalalaka ko mataglaban no ada washing machine nga usaran. Agreklamo ka? Uray siyak mamabambanugak mat. Agungot ka man ako na akong. Ay na, Gabriel. No di mo kaya ti aggulgul bayam dita. Makapasuron ti kasta pa nagsasao. Kakaasi man rin ngaglablaban ni Gabriel, anak ka. Bayan niyo, tatang. Hoy, di ka lamasyan iti asawam. Ay nawa. Anya lang matagulgul, tatang. May bagam ti kasta, tasaan asikat ti aglablaba. Hey, Jack, ammo no apay nga apektado kayo launay, tatang. Wena, tasaanan anasaya at tiraramidem. Tila kayat mo ti matungtong pal. Kas ita, adami washing machine. Ngem, anusan pala nila kay mo taggilgilgal. Ay na, tatang, pangaasiyo, Kaya no saan mga min apang display na kita nga appliances kay. Hagsardeng kayon, tatang. Di yu pagbasuraan, tuy lapayag ko.
Ay nawaw, nagadun nga ipis. Ah, nagpalayan damat to'y washing machine tatang. Kano nakakarton mo latan? Nay, nagado pa yung titlog da. Kasano ka iduldulin mo nga main? Ay natulungan dakman amang bagkat tadalusan tayo tatang. Ay, kasano asaan na pagbalayan ti ipes? Kay nay, iduldulin mo mate. Kasla mo pang display ti salas kang kusina. Wanan tatang, basol kon. Kita ang payan, nagitidad do mga appliances nga indulin mo. Amangan ka no nadadahil dan. Nay, enroll mo, kita appliances ba kahit? Wanan tanas ken ang madalusanan lakay. Ay, nawaw. Naglati pa yung tidaduma. Na nagbalayan matan ti ipis. Kung namatking ka, irwar mo, tausarin tayo. Masaya nga nakngarod lakay. Na, tapay masayangan ka, usarin tayo nga ron. Nalakla ka ti trabaho dito'y balay, no aramatan tayo dagita nga appliances. Nala, tulungan nakngarod namang punas ka dagitoy ah. Sa dino ti Papanam Gabriel, Naibuson ti kayo. Awan pagsungrod. saan ang masapul ang mga ayaw kalakay. Usaran tayo ti electric stove. Ay, nawaw. Sigurado ka? Wan, usaran tayo kiti, tani. Aglati matgayam no may duldulin. Ay, alaman nga ron. Tapno di tayo marigatan nga aglutaw. No, kasta ang matutudo. Kan uray ti washing machine. Inroar ko matlangan lakay. Isun ti usaran tayong aglaba. Tapno saan ka matlang amabannog amangigilgil kadagiti mo ring tayo. Ay, nasaya ata. Nalakan tong tiyaglaban ako, bakit? Pasensya kan alakay. Pasensya ka, no italang nga inroar ko. Pinarigat ka pa ikit di. Awan mo't di ti sakit tinakam ko bakit? Ti kanyak lang. No, ada appliances sa magatang. Usaran. Saan nga i-display? Puno anya dita? Ay, nawaw! No adda baro nga appliances, usaran. Tapno ti trabaho ket mapalagaan. Saan ket nga idulin taamangan no madadael. Sayang met. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Bini, at tuyan ti pagpagatang yung asukar. Timudot mat siguro ti kape angkal. Isumot lagaya masan asumungbat. Bisi mat gaya. Asino man nga ti sirsiripan na ititawa aya. Kung naklakit din no asino ti sirsiripan mititawa angkal puldo. Ninanahilina mat gayam. Ay nawaw. Itay kapay ka diditakan akan. Itay pa angkal. Itay pa'y asauak asao. Hindi nakmat pagan ano. Ang okay lang angkal. Maawatak mait. Ay kwa. Wanti kayat asawan ti nakitam ka anakan. Sipsipotak laang no lumabas ni komparek. Si kakit di mait. Idi pa'y makadlawa ka angkal. Agpuno kayo man kanyak. Adda ka di ti panaggusto yung kinanana Helena. Ibagayong aminin ti marikrik nayo Di kay madanagan. Tano bilang man tadda ti panaggustoyo ken Nana Helena. Awan mo't ti sabit. Tabalo mo't jay tawang kal. Kunakit din no nagrubwat ka nang kal. Mabit laeng Wino? Orayan nyo lang arumwar ni Nana Helena. Takayat yu ti agpapansin ken ko ana. Itaman pa'y asan anasapa anagsagad. Saan pa'y siguro anakaring Madamdaman tong arumwarak. Isusamat ng jari warangkal.
Panagkunakit ag sibogan iti masitas da. Kita man, nalawa mat titawang kal. Siripin nyo latta Ay, iso nga agpaisaw. Ay nawaw, uray adayokot, napintas latta. Italang man na napansin nyo ti kinapintas ni Nana Helena. Kit no nabayag mat na nakaruba tayo ida. Idi pa'y nga da pa naggustok kan kuana. Silent lang to Uncle mo, Bine. Sige, rumwara kaon. Ay kitlalaingam nga min tagpapansin ka na Helena, Uncle. Good morning, Miss Beautiful.